iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 31 ku mirongo ya FM no mu biyaga bigari kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Gisele Berwa. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC gahuza miryango, mbahaye ikaze muri aya makuru kuri wa gatanu tariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu ari bwibandeho. Umunsi umwe muri Uganda bavuye mu matora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko, kubarura ibyavuye mu matora biracyakomeje. Turajye Kampala mu kanya. Libellé, justice, libellé. Abo ni bamwe mu banyarwanda batuye mu Burayi bazindukiye ku nteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi basaba ko ibafasha gushyira igitutu ku Rwanda ngo barekure umunyapolitiki Ingabire Victoire. Ni mu gihe mu rukiko rwo mu Rwanda rwemeje ko ikirego cye cyo kuba afunze hadakurikijwe amategeko gifite ishingiro. Umunyamategeko kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aradusobanurira ku byemezo Perezida Trump akomeje gufatira bimukira binjira mu gihugu cye. Nyene ni politike kubikoresha nk'intwaro ya politike kugira ngo wenda ubashe guhuma amaso abanyamerika bamusabye ko ekonomi imera neza, ugasanga ibiciro ku masoko biracyahenze. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore nk'uko bisanzwe kuwa gatanu. Aya makuru ahagarariwe na Gildas Hondimondo. Mbere yo gutangira aya makuru mu buryo burambuye, reka Chancellor tugezeho avugezweho hirya no hino. Leta ya Afrika y'Epfo yatanguye amatohoza ku kuba Iran yaritavye imyimenyerezo ya gisirikare yo mu mazi yabaye muri iyi ndwi ku nkengera z'ico gihugu. Ivyo ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko ziranegura cane iyo myimenyerezo. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi n'igisirikare bagirijwe ko birengagije amategeko y'umukuru w'igihugu yo gukura Iran ku rutonde rw'abari gukora iyo myimenyerezo y'amazindwi. Imyimenyerezo yarimwo kandi Uburusiya n'Ubushinwa. Ikaba yabaye mu gihe muri Iran ariko haraba guhosha n'ubukari bwinshi imyirekano igwanya leta. Iyi ni BBC. Umushikiranganje wa mbere wa Canada yatangaje ko yashitse ku masezerano akomeye y'ubudandaji n'Ubushinwa kugira ngo havanweho intambamyi hamwe no kugabanya amakori ku bidandazwa bikuru. Impande zombi zatangaje ko hagiye kubugufashanya gushasha. Iyi ni impinduka ikomeye cyane kandi itari yitezwe inyuma y'imyaka hafi 10 umubano hagati ya Canada n'Ubushinwa waratosekaye. Bibaye kandi mu gihe Canada yari ihanzwe no kudugirizwa amakori na Leta Zunze Ubumwe za Amerika umubanyi wayo kandi azimbere mu migenderanire y'urudandazwa. Ni inkuru ya Rorabika umva mu ijwi rya Prime Ndikumagenge. Perezida Xi Jinping yavuze yuko iyi ari impinduka itari yitezwe nziza mu migenderanire igihe yahana ukuboko n'umushikiranganje wa mbere wa Canada Mark Carney, umutegetsi wa mbere w'ico gihugu agendeye Ubushinwa mu myaka 8. Abo bategetsi babiri bemeranije ko Ubushinwa buzogabanura amakori ku mbuto za canola. Canada nayo ikazokwemera ibihumbi 49 by'imodoka zo mu Bushinwa zikoresha umuyaga nkuba gushoka ku masoko yayo. Uko gukorana gushasha gushobora no kuzoha Ubushinwa ayandi mahirwe y'ivyashara muri Canada umubanyi wa Amerika. Kandi yavuze yuko isi yahindutse cyane, acavuga Ubushinwa nk'igihugu cyo gukorana urudandazwa gishira ibintu mu gaciro cubaha kandi ingingo zaco zitaza giturumbuka. Uwahoze ari perezida wa Korea y'Epfo Yoon Suk Yeol yakatiwe igihano cyo gufunga imyaka 5 kubera kugerageza gushiraho amategeko ya gisirikare ariko akananirwa mu mwaka uheze. Yahanwe n'ivyaha birimo gukoresha nabo bubasha afise no kurengera ubutungane. Hanyuma sentare ikavuga ko ivyo yakoze byashize igihugu mu ngorane zikomeye za politiki kandi ko atigeze yerekana ko yicuza. Abashingwa manza ba Yoon bavuga ko bazokunguruza. Bavuga ko sentare yaciye urubanza ifatiye ku vyo yakoze ari umukuru w'igihugu, ibintu bavuga ko bishobora kugabanya cyane ububasha bw'abakuru b'igihugu bazokurikira. Umwe mu babuburanira yagize ati: uyu munsi hatangajwe icyemezo cy'urukiko
iki cyemezo cyo kumuhamya icyaha ni icyemezo cyoroshye bikabije itandukaniro riri hagati y'ububasha perezida ahabwa n'itegeko nshinga hamwe n'inshingano zishingiye ku mategeko ahana ibyaha. Iyo mitekerereze rero iramutse ikomeje gutyo igakoreshwa, nta perezida n'umwe wazaza mu bihe biri imbere wazashobora gufata icyemezo mu bihe by'ibibazo bikomeye. Ikindi kandi ni ukuvuga ko ibyakorwa byose n'umukuru w'igihugu mu nyungu z'igihugu bizahora bishobora gusubirwamo mu gihe runaka hanyuma bigafatwa nk'ibyaha. Giselle, urakoze cyane Chansard. Urukiko rw'ikirenga rwamije ko ikirego rwashyikirijwe n'umunyapolitiki Ingabire Victoire gifite ishingiro ruhita runatanga itariki yo kubiburanisha. Ingabire Victoire yaregeye urukiko avuga ko akurikiranwe hashingiwe ku ngingo inyuranya n'itegeko nshinga. Inteko y'urukiko rw'ikirenga yariyobowe na Madamu Aloysia Cyanzayire mu gihe ku ruhande rw'uregwa hari umwe mu banyamategeko bamwunganira Felicien Gashema, naho leta ihagarariwe n'umunyamategeko Speciose Kabibi. Umucamanza yavuze ko ashingiye ku mpaka zabayeho hagati y'impande zombi, isesengura ry'amategeko ndetse n'izindi manza nkuru zabaye mbere, asanga ikirego cya Ingabire gifite ishingiro. Ikirego cya Ingabire gifite imizi mu ngingo y'106 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza. Iyi ngingo yemerera umucamanza kuba yategeka ko hakorwa iperereza ku muntu utari mu rubanza. Aha kuri Ingabire, umucamanza mu rukiko rukuru yashingiye ku makuru yatanzwe n'itsinda ry'abantu bivuga ko bari abayoboke ba Dalpha Umurinzi, ishyaka yashinze ariko ritaremererwa gukorera mu gihugu. Kuri Ingabire, kuba umucamanza yarategetse ko hakorwa iperereza ni igitutu yashyize ku bushinjacyaha kandi bugomba gukora bwigenga. Ikindi, iperereza yakozweho ngo ryari ryarakozwe na mbere, ariko ubushinjacyaha bwanzura ko nta mpamvu yari ihari yo kumukurikirana. Ingingo y'106 y'imiburanishirize y'imanza yashingiweho agasanga inyuranije n'ibiteganywa n'itegeko nshinga. Kuri we iyi ngingo yamwambuye uburenganzira bwo gufatwa nk'umwere ndetse ntinashimangire ihame ry'ubwigenge hagati y'inzego z'ubutegetsi. Urukiko rwari rwemeje ko nta gitutu umucamanza yashyize ku bushinjacyaha ndetse ko bwakoze iperereza mu bwigenge bwarwo. Iyi ikaba ari nayo mpamvu rwari rwategetse ko Ingabire akurikiranwa mu rubanza kimwe n'abagize itsinda yitiriwe. Aha rero niho havuye ikirego cya Ingabire aregera ko afunzwe hashingiwe ku ngingo y'itegeko umucamanza yakoresheje nabi. Urukiko rukuru rufite inshingano zo kurengera ubusugire bw'itegeko nshinga nirwo rutegerejwe gukiranura impande zombi. Nk'uko abanyamategeko babivuga, mu gihe Ingabire yatsinda yahita arekurwa nta rundi rubanza rubaye, naho mu gihe rwakwanzura ko atsinzwe yahita akomeza kuburanishwa ku byaha birimo umugambi wo kugirira nabi ubutegetsi nk'uko biregwa abagize itsinda ryamwitiriwe bamaze imyaka igera kuri 5 bafunze. Biteganijwe ko urukiko ruzaburanisha iki kirego mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Arakoze Jean Claude Mwambutsa. Bamwe mu banyarwanda babi Burayi bagiye imbere y'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi Bruxelles mu Bubiligi. Mu myigaragambyo yasabaga ubumwe bw'ibihugu by'u Burayi gushyira igitutu kuri leta y'u Rwanda kugira ngo urekure umunyapolitike Ingabire Victoire umaze amezi 6 afungiye muri gereza i Kigali. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yari ahari aho iyo myiyereko yaberaga. Adutegurira inkuru irambuye. Abo ni bamwe mu banyarwanda baba mu gihugu cy'Ububiligi b'abayoboke ba Victoire Ingabire Umuhoza, bari hagati y'ijana n'amajana 200 bahurikiye muri Fondation Victoire Ingabire, aho bari bazindutse bagandagaza ahakorera n'amashinga amateka y'ibihugu by'ubumwe bwa Buraya i Bruxelles ku mugwa mukuru w'Ububiligi. Bari bitwaje ibyapa bisaba irekurwa rya Victoire Ingabire, bambaye n'imyambaro iriko ifoto yiwe. Augustin Munyaneza arongoye Fondation Victoire Ingabire avuga ko baje gusaba abashinga amateka ba Buraya gushira mu ngiro icemezo bafashe mu mpera z'umwaka wa 2025 casaba irekurwa ryihuta rya Victoire Ingabire. Iyi inshinga amateka y'Uburaya yasabye u Rwanda ko rwafungura Ingabire Victoire kubera ko rubona ko ibyo bamurega bidafite ishingiro. Isaba ko bahita bamufungura ako kanya. Amezi abaye 6 afunze. Tuje kubasaba kugira ngo bo ubwabo bubahirize ibyo basabye. Basaba u Rwanda rufungure Victoire Ingabire. Ariko u Rwanda rugati igihugu cigenga utabwera bwabo ni burigenga. Ibyo nibyo.
ubutabera niba rwigenga, abacamanza niba bigenga, nibakurikiza ayo mategeko bahite bamufungura. Bernadette Mukansanga yitabiriye iyo myiyerekano avuga ko hakoreshejwe igitugu cy'ubumwe bwa Buraya bizeye ko Ingabire yorekugwa. Urabona leta y'u Rwanda ni leta itifashije, babaho ku nkunga z'amahanga, kandi izo nkunga z'amahanga harimo n'inkunga zituruka mu bihugu bya Europe. Ubwo rero iyo nkunga yose ihagaze bakayitanga su condition ke leta ya Kigali iha abanyarwanda uburenganzira bwabo bwo gutanga ibitekerezo byabo, bwo kuvuga icyo bashatse, bwo gukora politiki uko babishaka, babigeraho rwose. Kuko n'ubwashize amahanga yashyizeho presiyo leta ya Kigali, nanone yarafunzwe ariko baramurekura. Ahabera iyo myiyerekano umutekano wari ukajijwe bikomeye. Bamwe mu bashinga amateka b'iyo nama bahabonetse umwanya muto bariko barakebukana n'abarongoye iyo myiyerekano. Iyo myiyerekano yamaze amasaha 3 yarangiye abayitunganije batanze urwandiko muri iyo nama shinga amateka rusaba irekugwa rya Victoire Ingabire. I Buruseli mu Bubiligi, Alain Majesté Barenga. Nyuma y'umunsi umwe gusa Uganda habaye amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko, igikorwa cyo kubara amajwi kirakomeje. Ku murongo wa telefoni Kampala turi kumwe na mugenzi wacu Siriake Muhawe nayo. Siriake muraho? Amahoro? Umwuka umeze utaho ngaho? Ngaha novuga yuko ntawovuga yuko byose byifashe neza, kubera yuko umugoroba habaye itana mu mitwe hagati y'abanyagihugu n'abajeje umutekano mu gisagara ca Kampala, aho bivugwa ko abajeje umutekano bari bishe umwana w'imyaka 15 kuri Salama Road, bituma haba ugushamirana, mbere bikavuga ko hari n'abajeje umutekano baba batswe inkoho n'abanyagihugu. Ariko muri rusangi aho twagiye turacakari ku murango ibintu bya byifashe neza. Agataho rero n'utavuga rumwe na leta nawe yitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu Bobi Wine ndahejeje kwandika mu kanya kuri X ko yazungurutswe umuhana wiwe uzungurutswe n'igipolisi, ko mbere basimvye n'urukuta baja ahaba bahashira amahema ariho bari, ariko igipolisi kihejeje kumenyesha yuko ibikorwa barimwo ku muhana wa Bobi Wine ari uko bariko baramucungerera ubuzima. Kuvejo bari batangiye kubarura amajwi bo bagezeho icyo gikorwa. Amajwi yatanguye guharurwa n'ivyo ejo nyino matora kirangira isaha 11. Igikorwa rero cabandanje hanini cabanaye no kwegeranya ayo majwi bayegeraniza hamwe kugira bamenye uwo yatsinze. Mu haruro rero bimaze kumenyekana nuko gushika president Museveni ariwe yarakira imbere n'amajwi arenga 70%, hama Bobi Wine naza mu kibanza ca kabiri nawe yarafite amajwi arenga 20%. Rero mu mategeko biteganijwe ko ibyavuye muri ayo matora bimenyekana ejo aho bukera, no kuvuga inyuma y'imisi 2 ayo matora abaye. Aho herereye umutekano n'imirimo y'ubucuruzi byifashe gute? Aho merereye nayemeje kubwira ko twagiye mu gisagara ca Kampala turazunguruka turabona ko ibintu byifashe neza, kiretse ibyo mpejeje kukubwira mu kanya byabaye inkuru twamenye nimugoroba. Ariko kandi mu bindi bice by'igihugu havuzwe ko habaye ingwane ahitwa Butambara. Ibinyamakuru byo ngaha muri Uganda bikavuga yuko hari abantu babishwe n'igipolisi ku muhana w'umukuru w'umuganga utavuga rumwe na leta NUP wa Bobi Wine mu burengero bwa Uganda. Impande zose zikaba ziko ziratana ku mwikomo. Hanyuma no mu karere ka Ruwero naho nyene haravugwa ko hari abantu bishwe, ariko ivyo byose BBC ntirayironkera ibyemezo bigaragara. Ibyavuye mu matora byo bizamenyekana ryari? Narimeje kubivuga ibyavuye mu matora bizomenyekana ejo aho bukera, kuko itegeko rivuga yuko amatora kuva amatora abaye bica bimenyekana nyuma y'imisi 2. Urakoze cyane. BBC gahuza miryango kuri Sanganiro mu Burundi ni kuri FM 89.7. Kuva tariki ya 21 z'uku kwezi kwa mbere abantu bo mu bihugu bigera kuri 75 birimo byinshi byo muri Afrika ntibazaba bemerewe guhabwa visa zo kujya kuba muri Amerika ibizwi nka green card. Buri mwaka abantu hafi 300 bajyaga gutura muri Amerika bagendeye kuri iyo karita. Claudine Gasana ni umunyamategeko ukorera muri Amerika, akaba akurikirana cyane ibijyanye n'abimukira ndetse akanabunganira mu nkiko.
yavuganye na mugenzi wacu Anne Marie niwe mwiza abanza kumubwira ku bisobanuro bitangwa n'ubutegetsi bwa Amerika ku byemezo bifatirwa abimukira watemeranywa nabyo. Urebye statistique cyangwa se ibyegeranyo bihari nk'ibyaha bikomeye like crimes zikorwa muri Amerika ukagereranya agakira pourcentage y'ibikorwa na immigrants ntaho bihuriye na gatoya. Icyambere kuko abantu babimukira nibo bakeya pourcentage sinzi kugera no muri 15%. No muri aho ngaho abakora ibyaha bibi, ibyaha bya fraude, ibyaha byo kwica, ibyaha byo kuzana ibiyobyabwenge mu gihugu nabo ugasanga rwose ntago bigera ku mubare wo kuvuga ngo bagiye gukoramo umukwabo wo kubakumira. Ikindi nk'icyemezo cya nyuma yafatiye ibihugu 75 ngo nukubera yuko bari kuba ibyo bita public charge ukuvuga ngo baraza bakajya muri systeme sociale bakakubufasha bakabikabiriza. Nabyo hari statistique nerekana ku mbuga zanjye zerekana ko 61% y'abantu bari kuri assistance sociale ari abazungu. Ntago bavuga ngo harimo abimukira cyangwa atarabimukira. Wimukira abantu bemerewe assistance sociale ni abantu baza ari impunzi, ni abantu basaba asylum, ubundi abantu benshi bari no kuri visa yo gukora ntago bemereye social assistance. Abantu bari kuri green card cyangwa se batuye permanently ntago bemereye kujya kuri social assistance bidakuka. Ushobora kuyifata ugize ibibazo by'akazi ariko bagusaba icyemezo ugomba kwerekana buri gihe runaka cy'uko urimo gushaka akazi kugira ngo uve kuri social assistance. Iyo urebye ibyo bavuga ukabihuza n'ayo makuru uduhaye biterwa n'iki kugira ngo babeshye cyangwa se bavuge bitari ukuri nk'uko wari ubivuze? Nyine ni politike rero y'aba Republican ubusanzwe niyo gukomera kuri politike y'abimukira kubikoresha nk'intwaro ya politike kugira ngo wenda ubashe guhuma amaso abanyamerika bamusabye ko economy imera neza, ugasanga ibiciro ku masoko biracyahenze, ugasanga amazu aracyahenze kandi yaraje kuvuga ngo aje kujyana abo babimukira kugira ngo ibibazo byabo bibishire. Rero nyine ni tactique yo kugira ngo abantu babahuma amaso. Uyu munsi ibi byemezo bigenda bifatwa na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika biba ari ibyemezo ntakuka, ejo haza undi perezida akabikuraho, hari urukiko rushobora kubyanga. Icyo ni ikibazo cyiza. Ibi byemezo ni ibyemezo twakwita wenda nko mu Kinyarwanda ngo ni iteka rya perezida, ni ukuvuga ngo ni executive action. Rero executive action ntabwo ari itegeko, undi perezida aje yabikuraho. Byinshi biba challenge nuko nyine bitwara igihe mu manza. N'iki nacyo iki cyemezo cya nyuma kizatangira ku itariki ya 21 z'ukwa mbere. Ngewe ndi expectinga ko mbere yaho uzabona ko haje ikirego gicarenginga kuko again iki kirarengere ko kidufata ibihugu byinshi cyane, abantu bava mu bihugu byinshi cyane noneho kikanatacinga no ku banyamerika kandi bafite uburenganzira bwo kuzana fiance ukunze, kuzana umubyeyi ukunze, ufite uburenganzira bwo gukoresha umukozi ufite ubumenyi. Hari ibindi byemezo byaba byarigeze bifatwa hanyuma hakabaho kuburana bikazana geze igihe bikavanwaho? Urugero naguha Anne Marie, hari umugabo yakore deportation muri El Salvador kandi atagomba kumwirukana muri El Salvador. Noneho urukiko rw'ikirenga rumutegeka kumugarura. Byamutwaye amezi 6 ariko yarabikoze. Uwo mugabo yaragarutse hano muri Amerika, ubu ngubu ameze neza. Latifa, abadukurikira kuri Facebook baratangaza iki? Ku inkuru ivuga ko urukiko rw'ikirenga mu Rwanda rwemeje ko ikirego Victoire Ingabire yatanze gifite ishingiro, witwa Nahimana Bienvenue yagize ati ndi umurundi hakurikirana ibibera mu karere. Ingabire arakwiye kwitondera politike yiwe akagendera ku murongo wa politike ya FPR kuko politike ya FPR iratomoye neza kandi iteza imbere igihugu cy'u Rwanda. Naho Kalenzo inamariza ati ubutabera mu Rwanda burakurikizwa bumeze neza, niyo bari umwera azataha nta kibazo nibimeze nk'i Burundi. Yindi nkuru batanze ibitekerezo nivuga ko Museveni ari imbere cyane ya Bobi Wine mu majwi amaze kuva muri kimwe cya kabiri cy'ibiro by'amatora. Nzoza Wise yagize ati Bobi Wine ntabwo yatsinda amatora ntaco yakoreye abaganda kuruta Museveni ku isonga. Naho Felix bararunyeretse yagize ati Bobi nabi ari ipima inguvu ivyo kuba perezida ababiretse. Iyi nkuru ivuga ko Trump yanezerewe igihe watsindiye agashimwe Nobel k'amahoro muri Venezuela yamuha umudari wiwe nayo bayitanzeho ibitekerezo. Witwa Jonas Sibomana yagize ati
bakamuhaye atakabereye nta mahoro aranira kandi ntiyifuriza amahoro igihugu cyamubyaye. Martin Zita ku bakuze nawe yagize ati uyu mugore wari wahawe kano gashimwe yagaragaje ko kuko yari agakwiye watanga byose ariko wowe na rubanda mukabona amahoro. Trump we yaguye mu mutego byabaye nko guha impyisi inyama ngo itakurira abana cyangwa amatungo. Twakibutsa abadukurikiye ko bakomeza gutanga ibitekerezo ku nkuru zacu nkoranyambaga jize yabo. Urakoze. Ese wabigenza ute ugize utyo ukikangura mu buriri ugasanga uruziramire rwakwizingiye mu ijosi? Nibyo byabaye ku mugore wo muri Australia. Uko byagenze reka tubibaze Latifa Mutesi. Mu gicuku cyo mu ijoro ryo kuwa mbere, Rachel Bloll yinyeganyeje mu buriri bwe asanga hari ikintu kiremereye kimuzengurutse ku gituza cye. Atarakanguka neza yagifashe yagira ngo ni imbwa ye ariko asanga arimo gukorakora ikintu cyoroshye kandi kinyerera. Ubwo Rachel yageragezaga kwimiramiza mu mashuka ye ashaka no kwiyegereza iyo mbwa ye ku ijosi, umukunzi we yacanye itara ryo ku ruhande rw'uburiri maze asanga ni ikintu giteye ubwoba. Nuko asaba umukunzi we kuguma hamwe kuko ari inzoka nini cyane y'uruziramire imuri ku gituza. Rachel yahise asaba gusohora imbwa yabo mu cyumba kuko iza kubona iyo nzoka byari guhinduka intambara ikomeye. Umugabo n'imbwa bamaze gusohoka mu cyumba, Rachel yahise atangira kwikuraho uru ruziramire buhoro buhoro. Yizera ko iyo nzoka yo mu bwoko bw'izitagira ubumara yasiseye yinjiye mu cyumba iciye mu idirishya rye ikamanukira ku buriri bwe. Amaze kwigobotora iyo nzoka buhoro buhoro yatangiye kuyisubiza hanze ayohereza aho yari yanyuze yinjira atayikanze. Rachel akuriye mu gace kabamo inzoka nyinshi avuga ko ubusanzwe mu bihe nk'ibyo iyo utagize ubwoba ngo uhungabane inzoka nayo ikomeza igatuza. Inziramire za carpet python ziba cyane mu duce twegereye inyanja muri Australia kandi akenshi zirya inyamaswa nto nk'inyoni. Tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Ikaze mu makuru y'imikino twabateguriye. Mpere mu Rwanda, shampiyona y'umupira w'amaguru izakomeza kuri uyu wa gatandatu. Al Hilal Omdurman yo muri Sudan izahura na Rayon Sport ku kibuga cy'amahoro, naho ku cyumweru kuri icyo kibuga APR FC ikazahahurira na Al Merreikh nayo yo muri Sudan. Amakipe yombi arakurikirana ku rutonde rw'agateganyo. APR FC iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 32, naho Al Merreikh ikaza ku mwanya wa kane n'amanota 30. Ku mugabane w'Uburayi, shampiyona y'Ubwongereza English Premier League izakomeza umukino ukaze kuri uyu wa gatandatu. Manchester United n'umutoza mushya Michael Carrick izakira Manchester City Old Trafford. Mu yindi mikino, Leeds United izahura na Fulham, Liverpool yakire Burnley, Sunderland ikina na Crystal Palace, Tottenham yo ikazakina na West Ham, mu gihe Nottingham Forest izahura na Arsenal. Ku cyumweru Wolverhampton izakina na Newcastle United, Aston Villa icakirane na Everton. Hagati aho, myugariro wa Liverpool Andy Robertson yifuza kuguma muri iyo kipe na nyuma y'igihe amasezerano ye azarangirira uyu mwaka, ariko akavuga ko ari umukinnyi ushaka guhabwa umwanya uhagije wo gukina. Robertson w'imyaka 31 avuga ko nta mwanzuro wari wafatwa n'ubwo yagiranye ibiganiro na Liverpool. Robertson ukomoka mu gihugu cya Scotland yinjiye muri Liverpool kuri miliyoni 8 z'amapawundi avuye mu ikipe ya Hull City hari muri 2017. Yakinnye imikino 362 ariko uyu mwaka w'imikino amaze gutangira gusa imikino 4 muri Premier League. Naho muri Tottenham, umunyabrazil rutahizamu wabo Richarlison azamara ibyumweru 7 atagaragara mu kibuga kubera imvune. Uyu mukinnyi w'imyaka 28 niwe watsinze ibitego byinshi muri Spurs. Muri iyi shampiyona yatsinze ibitego 7 mu mikino 21. Spurs yasezerewe na Aston Villa mu gikombe cya FA, ari naho Richarlison yavunikiye. Tottenham yicaye ku mwanya wa 14 muri shampiyona. Ive turakomezanyije ku murongo wa telefone. Ive, mwiriwe neza? Mwiriwe namwe. Tubwire ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Afrika uzaba ku cyumweru mu gihugu cya Maroc hagati ya Senegal na Maroc. Uyu ni umukino uzaba ukomeye cyane urebye amakipe yagiye asezerera. Senegal yasezereye Misiri, Maroc isezera Nigeria. Aya ni amakipe akomeye rero, kuyasezera ntabwo biba byoroshye. Gusa umukino wa nyuma amakipe yombi ntazaba angana kuko Senegal iraburamo Halilou Koulibaly, ni myugariro ukomeye cyane uzwi, inkingi ya mwamba y'ikipe ya Senegal. Hakaba
Habibu Diarra nawe ni rutahizamu yatsinzemo n'ibitego muri iyi AFCON ku buryo kubasimbuza simbona yuko bizatera icyuho gikomeye ku ikipe ya Senegal mu gihe ikipe ya Maroc yo iruzuye, ikipe imaze gutsindwa gusa igitego kimwe kandi igendera ku bakinnyi hagati inyuma, ikaba ifite n'umukinnyi rutahizamu Brahim Diaz. Uyu ni umukinnyi ukomeye cyane unafite ibitego 5, niwe ufite ibitego byinshi muri iki gikombe cya Afurika. Umukino wa nyuma nyine ku cyumweru ikipe ya Maroc ikaba ihabwa amahirwe menshi cyane ku kigero cya 90%. Urakoze cyane Yves. Urakoze nawe. Imva n'imvano y'ejo kuwa gatandatu izaba iri ku mpunzi z'abarundi zo mu nkambi za Nyarugusu na Nduta zimaze iminsi zisenyerwaho inzu zo zikabona ko ari uburyo bw'uko zatahuka ku gahato. Ntimuzacikwe, ni ku isaha mumenyereye, ku isaha moya za mu gitondo, ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Tugeze ku mwanya w'ikiganiro baza muganga. Mwiriweho neza. Polyarthrite rheumatoide ni bumwe mu burwayi bufata ingingo bushobora kugira ingaruka zikomeye iyo butavuwe neza. None turi kumwe na muganga Cyril Semana. Polyarthrite rheumatoide cyangwa se rheumatoid arthritis mu ndimi z'amahanga ni ubwoko bw'indwara igaragazwa n'ububyimbe bufata ingingo iza bitewe n'uko umubiri wakoze abasirikare barwanya uturemangingo tw'uwo mubiri mu kwirwanya ubwawo, ibyo bita maladie auto-immune. Itangira cyane cyane mu ntoki cyangwa haramutujanaho ikiganza gihura n'akaboko cyangwa se mu kiganza muri rusange. Hanyuma uko ibihe bigenda bihita itavuwe igafata izindi ngingo, ishobora kugera mu nkokora, ishobora kugera mu ntugu, ishobora kugera mu mavi, ishobora no kugera yemwe no mu bindi bice by'umubiri kubera urugero yagezeho. Yabiterwa n'iki rero? Kenshi biterwa n'imiterere y'umuntu. Buri muntu wese afite ibintu bimugize bita gene. Ndanumva bazita ngo nutugirangingo gene. Tugirangingo hari igihe ko tuba duteye tuba twarahindaguritse, noneho mu mihindagurikire yabyo hakaba imiterere ituma hazaza ya ndwara bita polyarthrite rheumatoide. Zindi mpamvu twavuga zishobora kubitera, hari nk'abantu babyibushye, abantu bakunda kunywa itabi, nabyo byagaragaye ko bakunda kugira ibibazo. Ikindi hari mikorobe zishobora kuza zavukiye mu bindi bice bitari mu ngingo ariko bukaba bwagera mu ngingo bitewe n'uko umubiri wivumbuye. Kose wenda nka rubagimpande twumva nayo ngo ifata mu ngingo, hari aho yabihuriye n'ubu burwayi bwa polyarthrite? Polyarthrite nayo twayita ko ari ubwoko bwa rubagimpande. Nuko rubagimpande nyakuri iyo mikorobe iyo ivuwe ishobora gukira, rubagimpande ikagenda. Ariko iyo bimaze igihe kirekire byafasha n'ingingo zitandukanye nibwo bifata ya miterere bita polyarthrite rheumatoide cyangwa ya ndwara bita rubagimpande nakwita chronique. Ikindi twavuga nuko rubagimpande kenshi fata n'abana batoya, ariko akenshi iyo polyarthrite rheumatoide igaragara cyane abantu bakuze hagati y'imyaka 40 na 50. Ikindi twavuga nuko iyo ndwara ya polyarthrite rheumatoide ikunda kwiganza cyane ku bantu b'igitsina gore kurusha abantu b'igitsina gabo. Hari impamvu subwo bigendanye n'imisemburo abagore cyangwa se abakobwa bakunda kugira bita estrogene, ishinzwe kongera ubwirinzi bw'umubiri. Rero kubera ko twavuze ko polyarthrite rheumatoide iterwa nuko ubwirinzi bw'umubiri bwakoze mu buryo bwo kwirwanya, izo za estrogene no hari igihe ziza rimwe na rimwe ugasanga ziteye icyo kibazo ku badamu cyangwa ku bakobwa. Uretse rero ko kubyimba hari ibindi bimenyetso igaragaza? Ubundi umuntu akirwara bwa mbere ikintu yumva ni ububabare muri za ngingo twavuze cyane mu ntoki, cyane nijoro nibwo bwiyongera. Ikindi twavuga nuko umuntu aba yumva ananiwe, agira intege nke zihoraho, rimwe na rimwe iyo bitavuwe agira ibindi bimenyetso twavuga bigende aho byaba bigeze icyo gihe. Usanga rero umurwayi guhina, kurambura ingingo ze rimwe na rimwe bimunanira. Hari n'igihe amagufa ageraho nayo akangirika, atana ugasanga asa n'acomokotse kubera ko nta kiyafasha. Iyo byageze mu zindi ngingo buri hari igihe iyo ndwara ishobora no kugera mu nyama zo mu nda, ishobora kugera mu mara, nayo igateramo iyo bita inflammation cyangwa se bwa bubyimbe, bigatuma amara adakora neza. Bivuga rero ngo ni indwara mu by'ukuri ikwiye kwitabwaho umuntu akivuza?
iyo ni indwara ugomba kwivuza kandi ukayivuza hakiri kare. Mu gihe wumva ubabara mu ngingo cyane cyane utazi impamvu zibitera, ugomba kujya kwa muganga ukareba. Rimwe na rimwe hari imiti bafata mu binini banywa mu kanwa igabanya ububyimbe, hari n'iyo bashobora gutera mu ntuza mu ngingo ubwayo z'inshinge, handi harwaye ugateramo inshinge. Ko mwumvise ibabaza, murashobora kugira inama abantu ku bijyanye n'indwara ya polyarthrite? Ni ukuvuga ngo ibintu byose bishobora gutuma indwara ishobora kuza ugomba kubyirinda. Kwirinda kunywa itabi, tukirinda nanone hari indwara rimwe na rimwe urwara ntuzivuze ziri inflammatoire. Urugero, abantu bakunda kurwara za angine bitayivuje birakora bikagera no bikaba byagera no mu ngingo ikazabyara ya rubagimpande chronique. Ikiganiro bazamuganga kitugejeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mbashimiye ikipe ngari ya BBC Gahuza twafatanyije kuyategura. Nge na Rizere Berwa, aya makuru yarahagariwe na Gildas Honda Impundu. Mugire weekend nziza.